Nigele Bigrangi talwa vele la balnyana Bigranga talwa mbula majito gabayaga yemba watele jango madi mawadi anvita mwina chilonda we Jiloje baja muchimenga chambu shumai wewe ujuma wako ba député basombele fidèle mujalu kila mu vacances parlementaire bakutanyila base yabo musangu session wa mars mumana kujika bon ujulo wale juba kai kwa kulwanyi baza kwa hata chini bon normalement katila mu vacances to Libanon da katila mu vacances to katila ba voter wa uvucha pouvoir gouvernement mushindo akubanga di prolonger état de siège to normalement katila mu vacances to suduma ka kwenda vacances parlementaires to bo assemblée nationale Sijikoku mbwa Sénat kubuya mu vacances tetu vile article 144 takwena vacances to bwa assemblée nationale. Honorable Bruno Kabango ndi mbanga mu jakule dieba mwabeu vumwa kwa mbulula wewe mu poser critère ka ya un critérium ka ibwa muntu ni chama kulombola ka sa oriental wewe personnellement mvanjinga ni uhingene ko ko ba lu bantre ba vateleje to kadimana makwele ya ngongo mwaba Ndi mwamba ni kwe tukita Kasai Oriental ni fédération ibiki fédération wa Mbujimai ni fédération wa Kileni ngami ni bawani critère muju kwe Kasai Oriental fédération ibiki wa Kileni wa Mbujimai il fallait fédération ibiki concerter basungula mweni de pes ukamunenga bidimu byabunyi mu de pes mulonga kalasa kabunyi musom Mbujimai mumanya mikijya Mbujimai mukagenda Mbujimai bana benda Mbujimai mumanya bwani miba mufwa Mbujimai mumanya mwena Kasai ujumwa ngala bwanzala mufana kutwenzela kimba antu bafuma kuchinsansa to nimpo kuba benga na muntu umutekeme no wele vous répondre critères ai bwani mema uwa président fédéral mais ni monde décevoir ni mungo mo retirer candidature kenda walu vous répondre ku critérium yonsi ya kalasa ya ancienneté mu IDPS ya muntu mulonga kalasa bikola mwenza bijumbi abunyu mu IDPS musomba Mbujimai mwena kwenda Mbujimai bana benda Mbujimai mumanya lutatula Mbujimai mais ndi surpris mu retirer il m'a pas convaincu wa retrait wa candidature kenda Pinja mu kwambile ni mu retire bwa chinganya wa mwebishi kimu ngambile to ni mulonda mu réseaux sociaux raison convenance personnelle il ne m'a pas convaincu balu kujungunungu bwanyi mu désister à faveur wa candidat wa kuchinsansa sungunungu ye mu désister mu ni déception totale bwa boss baba kuma kuchinsansa bwa kula kwenza aventure kimimpa kubela mpata kubabenga kusungula bantu babamanye dikenga jamwena Kasai badi baloko nembo kulo kuibaka bitino tukeze tujikuntoa kwatu bakukengesha davantage population. Honorable Kabachi hadi mumvo mu réseaux sociaux wesu di musungulo abenantanda udi cadre wa mutsumbu cha IDPS monto en fédéral web mbachinyu kona mubi kile bwa kumanya véritable motif wa désistement wend urudi wimanyina na mu réseaux sociaux to déception bangambila meme kweta kumva bibi kwanji bikunchokesha ngumwindile meme weta occasion mu président ulo Mbujimai ndo muleja ngayani bwani uli mutu décevoir parce que tukava mana kulite bwani tukeba muntu wa kwetu wewe vous répondre mbyonse meme ngayani ngamwikile nende mwamne ju répondre compter sur nous bon hadi mo retirer ki mungambile to ngumwamba nemo lo Mbujimai muleja bwalu mvo tellement déçu kadi we kumbangi lu suvu soutenir Freddy Chibangu Kabula wabangi soutenir Jean-Paul Mbwebaka podi to kai kadi meme tuwa soutenir Freddy Chibangu Kabula officiellement to tuba banji ku maintenir candidature kenda to nguncha ku soutenir bigala ba confirmer candidature kenda kimba mu considérer to kimba mu confirmer to amu éliminer ku fédération rurale wa Chileni inji Mbujimai baba maintenir Jean-Paul Mbwebwa comme candidat we mu mukonga nyungwa ningamwikila nenda mu muleze ningi mu soutenir bon wamini officiellement ku vous soutenir Chibangu Kabula to mais mu critère yidi wenka yeba mutela mwabe ye Chibangu Kabula ka mu critère aito ka vu kwata mu critère to mais quand même vous les soutenir ya quand même ngeliwa ku Chilenyi keno sombele mu nemu to kwetwa baeli baji eli ba kwetwa ku baji ba répondre mu critère bavuba kumbana kadi mema susi wanyi
wa mutamba kuimanyina mukandida wetu wa Mbujimayi unyinguleze Jean Paul Mbwebwa kunga vema soutenir. Merci. Lukongulwa lujinungwemo honorable Bruno Kabangu. Uruwambe ni bantu badi mwakulombola Kasai Oriental bikala nubamu etu munemba di bamanya realite ya munemba. Gouverneur mawejo muteba wa yeo ufu muhanga realite ya munemba wanyi. Suvu wewe udi parmi bantu ba denoncer, ba décrier. Njibwa kula ba compétence. Ani ngambabu wa Jean Paul Mbwebwa, c'est licencié en sciences sociales, politique et administrative, département des sciences sociales. Ujimu université wa Lubumbashi ku wenza mu mujimu bijimu abunyi ngimulonde critère problème ngwani muntu yonse bakambula ni muntu kayimumanya chintu to ni bwanu wa musomba kumbuzima ito problème wa mawezo problème wa adaptation ka bamwesa mwanzo mumuhita. Okay, pinjeu sep wa IDPS national mwamba ni liste yonse vubenza mu fédération Mbujimayi ni wa fédération rurale du Kasai Oriental mitombe kajik bon subaji ba ambitionné gouverner mu Kasai Oriental bayaka postuler chaka biji kuchinsans pinje ubu muji kandida uvunaenda prefere mu desiste muleke la mizabihanshi pinje bwebo wewe mu Kasai tushala nunyi mamati nunyi mandaji kanyi abi wandi bikwa ngambi Selmani critère wanyi ngwange ba soutenir muntu ujumumanya kujikenga jamwena Kasai ujumanya kujikenga jamwena Kasai parce que tujimi luta tulwabunyi bomwana ni tukaji mu December mtutu kumbaja 3 ans bana be Mbujimayi akimwanji kulenga kulwehela lwabuka lenga butujina buto na nshika kes bangami nyimbula majina kuntoku ndambu me na nshika bunyimba ka 1 km katima ka heta to tutuketa ku muntu wa uleze ku president malo abushuwa nungweo kayulo bwa ku wenza flatterito me mwikana henda ni souci mwikala ni souci wa Kasai wani Kasai kaya kumpala tujibata bikola bwa bukalenga me jusque la katone nchitu jibanyi kumwana chitwenzela to na basi balaba twenzela bi batutegela bi gouverneur wani ducha wani IDPS wani Ligue des Jeunes wani tujitu benga bio byaki kajimutere kumbuko kuneku njimpa kuba benga bikola kajiba inachi ba ilibet ba ukasai yakuto ba eli quand même un peu ça va ba eli baluji basungula nenu ngayen me bwa bumbuka nukuneku basomba kuneku kajinga mawula kunwenza la aventure kuntwa kwangu tuseka. Honorable Kabachi. Oui. Bon, bwabwebo wewe bwa ku développer Kasai Oriental moni faut que kala no wa mu Kasai Oriental si muntu il faut à part compétence il faut kabidi volonté wa muntu mwinao. Tukaba mwana bantu ba importer bu mu ba Dominique Kango ba tushile gouvernement mo abeo benza quand même des choses ku ba gouverneur ba lombo la Kasai yaba bikala ba originaire ba mu province mu ko Équateur mais mu passage wa mu Kasai Oriental mu benza bo lubanso et puis en dehors wa chinango ba élu betu ba muchimenga cha Mbujimayi ba mu Kasai Oriental mbato enzela ko kutetu chinyi tetu population katni kwa kuleze mujimu chakala elimu wa kukwenzela eneli ujuenze chinyi we mu définir mission ya eneli binjudwela lukongwalo eneli kina kwa executive to eneli mwa kufikisha majinga yenu mu assemblée ba député bonso bali basungula kunto mba fikisha kune ku executive kujini problem executive wen wetu wa gouvernement provincial ni wa munemo wa gouvernement kiba yibenza bwalu nasimo bujibaeli Kasai Oriental babambila bakwenza to elika yena ni problema to eliki no lowenza njila to. Okay. Moni eliki na makubikile chef de l'état to parce que lobbying qui est gouverneur de province tuncha makwenza to na nshi député ngayenda kwa chef de l'état ngamwamba adinjile ni njila papa ya chef de l'état tukadi bamwambile njila nyinjili abi mbato mwana ni mungu bishi voilà mvunjinga ni wanda muna première partie wa lukongulwanyi honorable Kabachi bwa ku développer province développement wa province muntu wetu wa ulo développer Kasai Oriental ukajula mulunteke chichuku prouver bwana yemu kala mulela munemu anyi mukala udini mukajenda munemu ankwasa nous intéresse tu bajiba sombele munemu. Okay toi ça gila tatu journaliste ningo ese exemple wa ba ministre boss bajibateka mbateka ministre yonsi gibateka kunekwe imifimo kumputu ijimwa kwasa kuna nshinzubu ijimwa kwasa kunzubu na shikulu pata kokanya mifimo kumputu yo miso kwasa nzubu ijikasa nukumputu nika hivyo ni nzubu ku France to ni yasa ku France hatu tuambe criterium wani muntu jimumanya kwetu mwikala kabidi competent mwikala deja musomba le fait kusomba ku Kasai singunanga Kasai system jiko gwa election adi file example wa kangu kimu tujinenda pingi uto kangu kimu fila mpala to kangu kapina nenda kumuzima kimu na muide pesa to ni mwakula mu file criterium ya bene ide pesa munyi mwana babu nyi babanga jumbuka kuneko ajibahangi la bu ministre je vous dis que mbahangi la bu
ministre ajiba hangela bu ministre ku chef de l'etat ni ku parti ajiba mepinyi bwanyi tunyemela kumbujimai tukake ba mushindo ko hetan franc c'est ça we mala bonsu baji bala kuntoku mba hangela bu ministre ku ne anu meme ku hangela bu ministre me chimulwa bwalu kukabwa kushala bwalu ambition yanyi koni ya kushala ministre tayivi ya kushala gouverneur mumbo kabinyambi ya kushala député national chimwita bwanyi shala député provincial na bumunga hangi bu ministre ku ne uchele mwa kulonyi ngake bato to nenyi muso kusoutenir muntu dumwa kwa kajila bana betu c'est ça mon souci. Honorable Kabachi hakumbusha Jean-Paul Mbwebo kapo vous soutenir moni liste wa 11 wa bantu basha alaba kwani niweba candidat du soutenir to moni nanu kala no munu vivre ni jama weje mutema bekanu ni bila na ku telefone to na boba tusungile gouverneur au moni mulista ango moni mutuju kumbana criteria yebo to jama weza we wamba nangu jamba nangu wamba wewe mema ngo nyigile ni jama weza ni muyigile ni jama weza mema ndilo kumbujima ya kubwa ku convaincre député et puis ya PPRD et provinciaux wani sungula jama weza bwalu boshawa parti mais kimutumva to mwana Jacob Zoum kimulonga dikola to mais mudirija Afrique du Sud lele baba mukwata wa mwana mu réclamer bantu mba fo dikola ba muleke il fallait kumva maweze ko ni sanso wajumva to vumujanjile kumanye dikola vumva mwakula nyenga ende ngimu ari mu chakulonga kwe kavumva lukasato tutike ba muntu wa luyikila nenda lo échanger nenda bwani développement kwe twenzeka kavumva dikola na sika la tsele mulonga kenda kagwimulonga kume kavumva to kavumwa na yeye ni fallait ba mu musemeza bui to kabudeja mu manye dikola. Merci parce que la honorable Mvanjinga ni kakonkani mema kandekelu udimuvu wa makele la walu tulonde information bikolo di parmi ba député batuka ba iba basanga njije jama mpa kuchinsansa kabe balonde bisanji ni ngumu ya kunekuto bon udimulonda discours ya mama longa gouverneur intérimaire bwa 100 jours wend critique ayu wenze 100 jours wa mama longa webu député provincial du sanga ni 100 jours plutôt député national du sanga ni 100 jours anyeshi kudi nyande kwa neme chimulonda 100 jours wenda tuwe comme journaliste jima kumpesha mufila chinyi chijimwenza kwa nshinsha petaske neme chimulonda mfumubikile bwa nsigile nenda bintu adi ni mumbikile presque 3 fois chena numuheta to neme kumwenzela message wikala na shimuyigila nani mubuso kuyigila nenda bwa kumanya bwani mwenza chinga ni bon information ya 100 jours china ni detail china makubanga tikujinga ku telefone to chimuyilonda tuwe mumpesha ku resume wapi jimwenza jimwa kwenza hanyi wanyi analyse. D'accord honorable d'accord nanguturi je renvoie la question ku émission mukwa butukala mwakwenza neba parce que bomuli kuimaka la ni information auto na tukutuminei matukalimika la lokumpala et puis ku kwa ligne lukongo mundo ngamukwa. OK honorable Kabachi jimuvu ju insister bwani bwakasai kwa selwendu anu autochtone anu baloko kimba tumemko wachana na to kaji mwishi mwakumona realite jumo situ bomona ni parti webo a IDPS au niveau national ujini tendance wa ku recommander muntu kujuba député provincial bwani sungula no campagne mu bienze comme 2019 femme kwa nini uji à l'encontre wa parti uvo mwamba ni député a provincial ibela mpata isungula muntu wa IDPS uji compétent bobu kabina bobu mama na sika sai kina kaka kenga bisuto papa kimba na sika sai bantu ba kenga bisuto tuba bambile bwa relance wa miba to nyilele kimba mwenza to tuba bambile malo abunyi kimba kubienza to injiba bajinga mwakala kwa imposer ba dirigeant non il faut kubenga ba deputabu basungula muntu wa IDPS mais ikala wa kumbushimai wa Kasai oriental bajini pouvoir a muntu wala kune kumba bienza bito bunyi ba privilégié ba kwenda bwabo katimba privilégié ba combattant IDPS kimujikenga bikona na shikune kimba iteka to mais bajini ma ministère kimba mwanani jikenga jina jabe ni IDPS to baba banga binyaba yose kana baba kuteka bantu babo bikala baba nyana nabo mafuto kundegeli ya ngondwa to fo kubiela mpata papa kajipije ba député bo babenga jija direction nationale ani présidence wa parti wenu wa IDPS kwa nini mbafana kwa nini mbafana kuba qualifier bwani mbaji antete ku ordre wa parti uja antete nchini parti ni balonda volonté wa population to antien ku stati wa IDPS mbamu respectant wewe muye kwa article 26 wa IDPS mbamu respectant na nguseke ajibaji manyina parti ko ba violer bobu stati ba violer bobu volonté wa parti non bantu bonso ncha ku respecter baba mbani état de droit bantu bonso ba mwishi mwa mikenji population omukenga bajini ncha ku respecter opinion yenda ba respecter l'opinion ya bena Kasai ba bakengela bu IDPS akwena muntu du incarner lito wa IDPS kunekuto uhamalo bene Kasai bakengela habu to ba bateka ba du Kasai ya voilà Jean-Paul muje retirer
bakeba muntu ngwabuju répondre mu critérium mu proposer boba tuma muntu kuneko ba mubenga benza na shimar babenga bitaba muntu wabuji bateka benza mars hemo jo kwambira ngi député national benza mars babenga ma dicta ma imposition inutile vraiment kudi ujwa kula Bruno Kabangu chuzubuka bachi chipita munafangwa munda mwajitu nga musungula mu mjimai bo pinje tuka bagwangata batele jibwane bakwela kungongu na shimichichika mu minute mishalei bajibika la batulonda tujuku 080 842 82 89 92 njingambulula 080 842 89 92 ubikila wela honorable Kabachi Lukongu na cha 085 828 67 80 085 828 67 80 anatanda mabikila jondo jo njim kumpara kwa jondo kwa temanda to hata kujibikila alo mkalema journalist weto jina ngani ujenyi neno dat mo kala lenga Timo Lukongule vunge bogobe ya mkenda mukende kadile moni de pesca yu mutek abenga ma tutu benga mala ate to bujana sikala prezi jumu niveau national mwa kuna Lukongulu dumwela Lukongulu merci Lukongulu numvika Serge Ramba bwana mukenda cabinet mu beni de pesanyo ngapha meme chene ni cabineto ni cabinet parlementaire assistant parlementaire député ujini assistant parlementaire ungi meme nenda ngwai de pes ngumwehele seulement ngassistant umwehele kujiba mane kuja assemblée kujiba futo kuja assemblée député kine ni bantu basatwani banaito meme chene ni cabineto bake makutaji tufuta gena kumbala mwa kwenza kabineto ne musa kwa se biro bya nyinga sa kumbushima ya kune kunja nukwanje ni kabineto chene ni possibilité wa kwenza kabineto ndine assista wani je reconu mwehela mweni de pes ndi honorable ni ngwele moyi ni mufika ni lusho kumfukumyande ya habitadi bwa chisanji nya nyishikije mpindiyo me kwa mini na shimniti mishale ndombwele mema mkelengo di hondu ya muchi fostembi wa kabe mato kaminga tuni bayigilo to chumuni lugongulu musonu kwele to kongwelu nduntu mini kudi bateleji chimoi kubwela ato bambeni bachinganyi honorable Kabachi misango ya bunyi ye utunanga bintoni bidi parti ubenga muri mugananga kudi candidature ka federale mwe munungwe federale ngende sukavu mukumbushi pourquoi ye du hingana musu ye kudi contredire ku parti to tena nji contredire to ngindonda verite umuji pingi we meme nyini mejanyi ndeja president uwa tatu foste mungu tatu foste jwa kula meme mwanane ni president lelo anyi malap njimu leza bwani umbusha kulu kwa parti bena kasai ide pesa wa chiluba ka kumuhesa majorite mu 2023 to ateka ide pesa uvanende kiteke jwa mulumba waba kongo tane lelo mbatu nyoka lelo tane malwa seni kalile bangela ngongo to wala mujiba kula jina jakajima tu mujiba jakul me lelo ujwa kulobenga kajima bamwala bamwanda bana nasu secrétaire wa ko Equateur mwikala wa ide pesa bamwanda bana nasu secrétaire wa ide pesa mwikala wa kuba Kongo mwikala nasu wa kubunya mwikala nasu wa kukivu chikumu akala kunipwa ke secrétaire jumwanda muna wa muchilu president wa muchilu parti ba musienu muchilu nitwete majorité bisasi bigengo ba Kongo babwela muite pesa analyse nyingenze ji scientifique njika bi universitaire we mu mwana kuneku that bose waluji kumbujimai mbatu nyoka bikol journaliste yo ijamba nini ide pesa watinyi wa chiluba tingu kwa tiseke musieto mwa chiluba we mu permanence partout taweto buyoto kana loweto kuyusana kubatu ba bisamba to mushindu wa président Tshisekedi Mubienza il doit venir to créer discuter wa majorité c'est pas une contradiction si on marche très mal je dois dénoncer ça de façon que mu 2023 quand nous kutoa meni no tuba batumako neku baya bakaseka to même ngamuleza président bwa hadi kuyuje impliqué to ide pesa kino ndo meni kala ibena ka sai to président Félix Tshisekedi mwena ka sai Jean-Marc mwena ka sai Augustin Kabuye mwena ka sai malonso ba kula non ide pesa n'est pas comme ça fallait que mu restricter kuteka ko banda muna bakula bakali baluisa baluba babanda muna kujiba ko baya kuma abunya baya myaba yonse babweza bisamba bya abunyi ubukale we muye kulubumbashi mbateka Bruno Chibangu president federal na bweza bakarunda banga muide pesa na bweza bachoko banga muide pesa wa muchoko bwela muide pesa ngemana muchoko nen wa kulubumbashi ako originaire mais bateka muluba president federal non president federal kala mu Jean Paul kumbweba kumusaya walungwe ku mu Albert bukasa kusile mais kuneku bateka bena matunga bwani babweza bantu muide pesa kinguteka baluba to bintu adinga analyse contradiction maluma byoso ani ngabele ni article 26 no appliquer we journaliste uka mubala statut aide pesa kena violent na ubuleke tubana bintu ya mopapa bya MPR bya kala bya kututobika chatu hatwani tosaka jila ukaje mwanda muna twangata Lukongulu kwa alo
Jina jeba. Jina jeba. Menjira apa Gustave mko mina wamuya. Wi Gustave muya lukongulwe. Njenga ambani ambila papa kabachi bintu bijuwa kulabi na mwene ka fenetre. To. Teleja ele lukongulwe ba kwanda mun. Teno basi malwa intimidation to. Lukongulwani meme lujulwani yeye kene ne kanjida na shuma kuijimisha byonse ito voze te no president wa federation. Mbachi njoge itigama wewe. Papa wewe kuluseka. Mwanda muna kulukongulu mwela par rapport wasu wende wani gouverneur ifoka le muntu amuka sai kini mubangu critiquer mawezi muju move amuto. Uju move bibi s'il vous plaît. Allô? Allô? Jina jabangani? Jean-Pierre. Jean-Pierre uji henya. Njewe mu bihembo kumujimai. Eyo. Ngebe jilai honorable. Pesa inayi ninyi. Yeye mweni de pesa kai. Walmalo jiwa kulanga ide pesa chiseke. Sasa 1 2. Udurwa mukani munanga kwa mbatambi kwa kati musungule yeye kwa deputy. Munanga ba ide pesa bikola. Ugambe zele kuvendeshi. Bobila ba kwa mbatabo. Bila ba kwa musungule. Kwa kuyiga munane president bwana bomushe bena kasai boso. Bateka bantu bashana chibi munwemu wambene basungule ambe jinezuku. Bena kasabe bena kungenda kwa basungule to. Est-ce que président ujini bonku bwana. Merci. Honorable Kabachi. Uju muteleja? Oui. Uju muteleja ngongo yamane tukubihembanya. Anwe mwambulula kwa kukina mpete bimpatu. Lukongulu kumparo jamani. Wodu mwene ide pesa kai. Chiseke nchi chibalanye shikibas. Puis lubiji. Lubiji ujo beshe bwani ujamba ni bumbusha baluba mu federation ni biabi miko wabiya ma decision mu ndamwa ide pesa. Chibi munemu ujinga bwani bikala nuni muluba udi musombela munemu mukolele munemu jini mukaji munemu ni luhangu munemu. Et puis lui ça tundwani wewe. Jadi suwedi mwa kumwanda mun. Honorable Kabachi lui ça. Ya ujikule bikola kimungo na sikini ngakula to. Lukongulu sa ndolwalo. Bwa ide pes njimu ide pes chisekeji. Atu twakulelelwa kabine bilomba kabinashinye twikala kabimu ide pes chisekeji to. Twikala mu ide pes chibala to. Kujitu dirige ministère wa intérieur. Dikenjibwa ushebe ya ma ide pes wonso fuko kuchibala ni mubake ni ngibasa nyibikwa. Ushenu ide pes originel union pour la démocratie et le progrès social. Ide pes ivomienza wa kuluisa jina ja ide pes. Lelo tulini pouvoir Tshisekedi Tshilombo Félix, président de la République, ministère de l'Intérieur, dirigé par l'IDPS. Comment badimo kushega biji mani IDPS chibale nyibikwa bigembo IDPS asala lu umwehela yekwe election ni 2023 agamba kabina kanelo mwana ni réflexion to nelo kungo ni critique. Non, pour IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Baka Luisa, président Tshisekedi Kwenza, IDPS Kibasa, Kwenza, ma IDPS Moubake Nebikwa. L'ELT tout diriger ministère de l'Intérieur. Pourquoi on peut encore laisser ma antivalère ya Mobutu, ya Kabila Mouze, ya Kabila Joseph. Tout ça là, ma IDPS, ma IDPS. Si tout contrôler le ministère de l'Intérieur. Toi, c'est que Gilles. Même Njimu IDPS, Njimu Bwela Mou IDPS Kala, combattant Mounena wa IDPS. Je resterai à l'IDPS. National député, je resterai à l'IDPS. Tony Mungafwa. Yé doit mba mumanya même ni mweni IDPS. Honorable Kabachi. Oui. Mwana to adu ebe Konguli satuni. Odu waminu dumunanga combattant IDPS. Chikari muyenze lenchi. Chawasha la député. Tinyimba wambile ku micro mwa be chingaji muyenzela nchini. Non, je ne peux pas dire ça. Nanshi muganda wanzami jwambanyi tafila chanza cha jabaluma cha jabakazika chambito. Ye mujiga yimu mwana bintu ngenzela combattant akakonga ba combattant. C'est pas à moi de lui dire ce que j'ai fait pour les combattants. Honorable Kabachi, malonso diwambaka tumaleje ko président de la République Augustin Kabuya ani Jean-Marc Kabundani. Mumuleja kwa privé ka ku émission yako kisenu ntulendo yaito. Neni kibadi bamwe na bula. Umpala kwa nene kwenza video ni mutuma kuntwa. Ngi mumwa na nene Augustin Kabuya mumwela ngo mujanga na mukana kimu kumbana to tuba député bon strand. Ngamwa kujwa déséquilibre. Pourquoi bantu bon sumbela bena ba député ali to ba ministre menel lui bena député umwe sur 9 ministères. Mais bantu bon soit mouye kujika maire mouye député ni 5. We mouye kujibahati mouye ba député ni 7. We mouye biko anda. Mais bon bateka bantu ba mako ba collaborer. Je lui ai dit en face. Même chituni bo we kujimwana mwana ni bo wali ngakule ku micro. Umwana ko nga député mi ko aboyi ba Kabachi ni nani. Ni ba député ko ba ko nga utubi akulanya ku bitani. Merci beaucoup kulimwane tumgo abukunshinga allo. Oui, papa yako. Jina ngani nyana? Mema nji mwata junior kumfendo. Eyo. Jina
ngamba bwani meme ngi kumeya rabla kaba muchizo kabachi concernant mwando wa IDPS ili bigare mu province representant IDPS kala momu londe shiledo province wendao kimbo alukwenda maru wasona muchiro munyulu bana sene babo. Merci. Apparemment quoi nous kongula ko moeleto. Merci beaucoup pour la contribution. Merci pour la contribution. Tout le monde kani mabiki la mako apparemment ki moele ko ngoto. Allo? Allo, waya ko weto. Weto utawani. Jina je bangani nujenyi. Muto ngamba. Amba. Nebe shiro kubale ka bacha, uye muto abira mwabe. Mwena makanda mpingi. Lelo karuto ambini, urumwezi sajikirisa. Honorable bajibamba ni wovu mwamba ni uvumwena makanda mpinga kaji ugaji ni ujumwena chiseke jibishi si mwamba ni mwena chiseke jito ni mwamba ni mwena ide pesa anyi ndokumbu jima yaku nyingenza seminary ika lwanta mani meroba jibakula bwa makanda bomba mbwele mu ide pesa no haji chiseke jwa mulumba kwa kumememe ni mbwele ide pesa vu makanda kwa sem problema wani muntu mwala ka ine information tanyi ndokunto nyingenza seminary waji tukujumwehela mbambile fiwa makanda kie makanda mpinga kadi honorable we udi mwene nganyu udi mwene chisegedi anyu udi mwene makanda anyu udi mwene ngalule meme ni mwene ide pesa me histoire wa makanda kutumumbweza meme mu ide pesa china mwakubea mwakumurandra hommage to bwali bantu babuni bakaba muho moyi je ne veux pas qu'on oublie son nom meme mweta possibilité nyilu mwana kabiji nga randra ngalula pandanjila hommage nga randra kabiji kanana chongwa minanga hommage ils sont nombreux qui étaient parmi les 13 parlementaires kuji combattant igimimanya yo yanuni président même moi ni tena 13 commissaire du peuple vient d'IDPS kayemo kwa kula to mete tu va voir le IDPS les années 83 tu va mani histoire wa IDPS karishi nyawami ni ba parlementaire abavu babunyi me udutamba kutumbisha nugu di makanda kimbo alu fami webo to nyintumbisha okay nyintumbisha makanda walumeme ni mubwela mu IDPS bwenda yeyi me nyimwana jina je aba to kujomo ingingi fuluisha bantu to bikumba naka biji 35 ye mukumba je 35 ndimu randra kabiji hommage twasikajila okay tujinga bwanyi butu kaji kundegera kwa ndongamu ni tukweshe jiba jabunyi matuko kumpala ambila kumusumba ujukulonda mukasayo hantal anyi bazo ba mumbujumayi ji jandekero jakubala inaji sagijila ngaindelele kwa sagijila wabunyi ngoma nyilungela ngongu yabunyi mekalina bangela ngongu ya politika to latambi kuimanya mu IDPS bwaba kombata nyimba leja bwani mema chitunja mulembo ni bundu to mbamfuka kombata wa IDPS bulelela ntumuso kubwamba numutu bwamu na chibobu bwenza bwanyi baleve immunité yanyi le walungambi bulelela on lève les immunités je vais rentrer mungu mpana mfwanga mwaba umeme kubanga jana mfwanga je ne resterai pas flatteur toni mungafu je dois dire la vérité nous sommes au pouvoir l'ita wetu wa IDPS 37 ans jusque là on n'a pas encore palpé réalité parce que mwena kasai mukengele IDPS bikol il fallait à respirer de le lobukalenge kimwanji kuvuya kanato na nguni ngakula bwani combattant ikala nuni espoir bwani président ujulo kuntwaku luheta courage wa kumuleza vérité même binyi ngabe bingamu mwambila en face ngamuleza bela parti en face bandezi kuntwa mbatu manyi ma drapeau 20 nyindi kwa kibile mu niveau tu baba to kosama pourcentage baba to kosama 100 ma 10% mais bo baba tu voter kabila ba bénéficier binto habito na en combattant imanya ni même ngene mu logique lo parti mais ni musa ni parti a profiter quand même pour la population profiter pour combattant et militer pour kuliso bwalenga bwa mubutu kuliso bwalenga bwa kabila kuliso bwalenga bwa kabila muzenyi ni mwanenda na ngulelu ikala numujikenga nzala lutatu nkanyinga nyinga kwikakenza bwanyi ikala tubuluisha badi balombola bwanyi kiba humoito kiba mwana ma kiba kaje babwela manena auto mbifuma ku IDPS bavuluka IDPS ku bavuluka kujimba fumu twasikajila mbela moyo wabunyi baji bangumva bimpa mbangumva batubumva kabachi chitumwanyi kushanje to mbumva ni kabachi to mulojika lwendamu twasikajila baji kiba bangumva to niba haita vuta niba benze forbo kumva na prochainement twasikajila honorable kabachi bwa jitabushe bwanyi tukwakijira kushinga malgré ntatu ya shinga lelu ni tukupeta musangumpala twasikajila ya bunyi merci ngela ba combattant bon
gelele mbigirangi talwa vele balnyana mbigiranga talwa mulama jito gabe yaga yemba watele jango medimba mwari anvita mwina chilonda we